Okurjerra hamugambirizi wa polisi y'ebyahanguto omwihanga SP Michael Kananura yagira ngo butandu ezirikweyongera niziferamu abana bato hakiri babiri buri izoba omwihanga. Abantu obutafayo ninga shokuba abarajagavu wanakona basafishigamba okuba barajagavu obutafayo bakakora binkwatireshi ukashangana bavuga speed nibiruka munonga ukashangana batakinjira no batekinjira ukashanga batakuha respect abandi abantu bene crossing emihanda ninga shaba batakusiba misipi bakenda kugisiba abana bareba polisi so ebyona echo nchikoreka omuntu okuyakuzibwe atashomisibwe ibintu nkebi. Yayongera yagira ngo bashazire mu kwegesa abana abo okugira ngo bakuze abana abarukumanya echo kukora baba bari ahankuto. Ntureba butandu ezizirene zubaho na munonga eziturugesa ngiro mwakugwire turebere na nabana abato na munonga abana bansi imyaka 17 nabone baba involved omuri abutandu ezi. Actually reports zitunzoreka ngo abana babiri on average babasa ko hano baferwa amagara gabo ahamhanda. Steven Turiyarugayo umugambirizi w'ekitongore cya ITMS yagira ngo ekintu bakikora kuretaho empinda hinduka omukurwanisa butandu ezikanyire ahanguto tahimpinduka kureta hempinduko munjeri ya society yitu ko yagumene gendo misho tureba anti police network kanti ahabichweka abantu 15 bafaburizo niyo report ya police nikwegamba kandi abantu 15 babere mbafaburizo barya abana bokuza ishomero. Frederick Tumuheirwe headmaster w'ishomero ya Uganda Matters Primary School nawe yayakira okushomeso ku kandi yagirango no kuza kwera abana okusinga abarukushomana bataha. Message zabo zazirikiriya munonga zanzuhera abana kureba ngo tubijja kugira kizibu aha muhanda kandi nango cyanshemeza munonga no kongera kureba intervention yabo kugira ngo bareba omuntu nubakubana bavuga ni yabana mu motoka yabana hapichi bareba yakoresho bi batakahunamo abana ababa baruho omukushomoku nabo hine ebe bashoborora. So nishaba government eteze etkore muhanda mirungi ebe kangiya improving muhanda handa barukora muhanda nabo bakore government cyabateriraho. So kanjagala kwebaza aba ITMS okuja musomero lyaffe okutuyigiriza batya otusobola okozesa enguudo mu butufu bwazo. I would like to thank the ITMS and the Uganda Police for coming to our school to train us and teach us on how to use the road safely. Omugambirizi wa polisi y'ebyahankuto SP Kananura Michael yajumirira ekyamaka mingi agarukwegita gakapangisa piki bakataho abana bengi ekirukurugiriraho butando. Nimwe abana bo mwenu mbatekwa ombikorwa ebyo ebikuba exposinga omuriza butandu ahamhanda echo kureberaho no shanga makanka abiri negegita gina abana mukaga gapangisa pichemwe abana ushanga babateka pichemwe so echi tuchibonire kandi tuchime kuchama tuchavoidinga. Okurjerra ahari repoti ya polisi eyo mwaka oguhoire abantu 15,383 bakafera omuri butandu zahankuto obwo 15 barukufa buri izoba kandi omuri 15 harimo abana babiri abamashomero. Gasha kwa Iana Kankwasa ahabwa Tayari West.